tia te ritu o te haraki ke rau te kumoko i ko ki mai ki au hea te nene o tēnei au māku ki atu he tangata te hei meri au. Ka tahiri tō tika nei ki tōki nei kaupapa ko te whakatau kia nei kei tai te mahi kei uta te whina. E aro ana te whakatau ki nei ki ngā tūkinotanga o tātou o ngā tangata ki te taia. Engari, e ahe ana te whakatau ki nei ki ngā horopaki e maha. Ko tētai tauira o te whakatau ki nei e whakawana ki horopaki ki ko i nei mea ngā pakanga o te ao. Ahua i timata ki Whanganui i e rātu o ngā whenua ka haere neke maharo atu e rātu o ngā whenua ki te pakanga ahakoa o kaore no rātu tau pakanga. Ko ngā raru ka pāsu ki pāmama o ki mai ki a tātou o ngā tangata. Ko tētai tauira no, e whakaua nei te whakatau ki nei ki tētai atu horopaki. E aro ana ki tētai o ngā tino kaupapa o te wāne a o te raru i Whanganui i a Ruhia me Ukraina. Ki te puta anō tētai pakanga i Whanganui i te tokorua o ua whenua, kaore kore ka haere atu tātou o ngā whenua i raro i hoia ingarangi ki te tautoko i Ukraina. Ki au nei, e hae me uru mātou ki te pakanga nei harana mātou te whawhai. E ati e pērei tēnā tātou katoa.